Hai Bu Ani, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tercapai segala cita-cita. Amin. Thank you. Try durian. Oh my God. Enak sekali. Give me a kiss, baby. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Teh Wati dan Hello, Brett. Oke, jadi ini pertama kali kita keluar semenjak kita pindah dari Sydney. So this is our first dating. Jadi kita sekarang mau menuju ke city karena ada invite Bu Ani Bu RT. Happy birthday Bu Ani. See you soon. Oke. Karena suamiku lagi diet, jadi dia nggak bakalan minum, jadi kita bawa mobil. Dia tuh males kalau naik bis. Oke, ikutin terus keseruan kita malam ini. Stay tune. Oke, jadi ini on the way ke city. Jadi sekarang ini jam 6.30 sore, masih terang ya teman-teman. Nah, dan ini kedua kalinya aku hangout di malam hari di Australia semenjak aku 1 tahun di sini. Jadi aku sekali dulu waktu hands party ya, waktu mau nikahan tahun lalu. Dan ini yang kedua kalinya, excited banget. Oke, ikutin ya teman-teman. Kita udah mulai di kota ya, jadi agak macet. Tapi macetnya di sini, di Sydney, nggak separah kayak di Jakarta ya teman-teman. Oke, apakah aku kuat pakai high heel ya? Karena udah sekian purnama aku tidak pernah jalan-jalan pakai high heel. Udah nggak kuasa lagi kakiku ya. Aku tuh baru kali ini lagi setelah sekian purnama. Oke, ikutin teman-teman, apakah saya kuat atau enggak. Oke teman-teman, kita udah di Sydney. We are in Sydney. Kita udah di Sussex Street. Sussex Street. Kita mau ke Shalom Restoran. Oke, jadi ini jam 7, masih terang benderang. Oke teman-teman, ikutin terus ya dating kita di malam Sabtu. After a long time I'm wearing heel, I'm tired. Oke, jadi ini Shalom. Oke, jadi aku udah di Shalom. Hi, happy birthday, pretty girl. I asked her first. I didn't say that. He's taking pictures. Don't worry. Okay, sorry. Obviously, that says that. Hai Bu Ani, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tercapai segala cita-cita. Amin. Thank you. Tambah cantik. Thank you. Hai. How are you? Cute. Yeah, we need to have a plate. We need to have a plate. Dia lagi serius. Cantik banget kamu. Enjoy my life with my friends, with my family. Thank you for the food. Thank you that I did. You gave me so much that I deserve. And thank you for all the people around me who care about me. And thank you for everything. We pray in His name. Amen. Amen. Joking lah, joking lah. She want this one. The head. This is really nice. It's Yes, it's really hot. Oke, jadi ini Indonesian food. Ada ini apa ini? Tiga sayang.
sop, iga sop, sate kambing, ayam, sate ayam, sate kambing. Ini apa? Ini apa? Ini iga bumbu woku. Iga bumbu woku. Ini ayam bakar salem. Ikan bakar salem. Sisanya sama-sama. Kamu nggak nge-vlog kan? Enggak, Ini ada empek-empek, ada tahu gejrot, Kat nih campur nasinya enak, bentar aja. ada enaknya es mau campur. Jadi ini keadaan setelah makan ya. tinggal tulang. Pada kelaparan tinggal tulang belulang. This one again, that's your thing, and that's one. Exactly which shops she's been to. Kelihatan semua He nih. still doesn't know how I know. It's just in the Come on, you try durian and tell me how it is. Oh my god. Ew. Enak? So her the Enough. best look. Enak sekali. Give me a kiss, baby. You like it? Yummy. Yummy. You. Do you like it? Foto-foto kita tadi dinner sama ini lunch tadi siang. Happy birthday Bu Ani. Mwah.